and my husband should follow him for the rest of my life. Onya enkwa omonfa onya wowu a omonfa hodie ma prapra bensa. So me se me nyankopon wo a wo hwe me no so bompa ye ma me na ministry na Awurade de ama me no entimi nko nanim na nyankopon ye madom na me duru kasiem ho a munyina na ebe mama hu se da we ye bie kase na no na saa da no ena so obi ya na gye se wo ya me yere ana me kunu nti no oba ho de a me mepam no. I will sack him mepam no so atwi social media sini so amobi ahu se me pam no. Aha, too much GH, and when you saw I will show me, medium just one any Empress Anne. Na evangelist mama part osu ye our social media no so mama ani abre mama part power with makeup who na yes who so ba na gina ho nenso ene areho na ato no onye ye die nenso no kame aye se odifo Joseph kire ama mama part enya yie ni nyina ene se eye ni ku a wahye na se ache onya na o se minya o ma wonko me so ma sole amatin so ano so o ma ni mmabi adenti na papa eye sa na ne ekuni kura se as a spiritual father wo train you obi wanya nipa no se ono nso nkonko ye bia na se wo ye teacher na wo kire obi ade na wo kire na no anka se ye ma menhwe a obi ede hu sade na wo kire no no watimi ehu ana se hu ye wo asole a ni kun bai o ma ni mprichi o ma ni nye api for fun impo na wa man Bible study describe say one kire ade na ne ni kun no de ne hye ho eye de na no ane se ni sika die ya era woji edi na wa ma part nsam no edoso bebre ka ho yentie efamara. And my husband should follow him for the rest of my life. Onya enkwa omonfa onya wowu a omonfa hodie ma prapra bensa. So me se me nyankopon wo a wo hwe me no so bompa ye ma me na ministry na Awurade de ama me no entimi nko nanim na nyankopon ye madom na me duru kasiem ho a munyina na ebe mama hu se da we ye bie kase na no na saa da no ena so obi ya na gye se wo ya me yere ana me kunu nti no oba ho de a me mepam no. I will sack him mepam no so atwi social media sini so amobi ahu se me pam no. Mepam no to onko so an onfa ne bibia ni Joseph Chirechi ma hira so ama no. Mepam no musole obi nya papa musole obi nya papa ena sumasi de onya papa ena obensem aba ne ho mpaye ena sumasi onya papa ena obensem aba ne ho mpaye enso so hwede na wie ye hwede wo ye hwe Joseph Chire hwe confusion any greediness hwe de am ya wo mu ni say wo ka no kure say no na wasan ko ka kire papa ne say ho ene ye mpaye na ye bo no a ena ye sunsun bone ena akosha wo yiri ni mu mwajimi papa wo ka no kure kire nipa no no amegina ha ena yempa na ye bo no ena sunsun bone no attack ye wo join nyadwen sakira no obi ani wa wafiri wo nan ase Joseph Chire obi ani wa wafiri wo nan ase aka ho asem papa da ne sam nkwase nyamese no wo wahu anyansa na wo oya wade na wahu nyansa wo ka no na waka kire nipa ne say eyempa na ye bo ntia demon no na yesa demon asie jimifo wo hu demon abehu no demon no ene wa ye hwe demon no aye wa timu amu gina wa mo frɛ sɛ ene sofo okobo na su atene na chi akere no we do kire wakobo masu ana wu gumi fie wu se mi fie ntimi mo mensem ma wa bo masu ana wu se mi fie ntimi mo mensem ma eboa madam ho sere papa wa bo masu to say me fear you are destroying my family tell us me ba me bobo me nsem ma
Or say you are then tread on the treading to close and beat your own. Aye, almost me say way me ama me kwakasiemu na oba me twemfia pamono me pamono sakoko. Or say give me your husband. I want to insult him for you. Joseph Chere, what ye be my bon sam papa. Sa papa no. Sa woody fwaso for no so rube woman no. Wamu nipa no so. Nipa 10, nipa 20 abon sam funko a. Abon sam funko a. Abon sam fu. Aka o de unya baifu a. Enko obi ne yere ne ma efie. Ka wo sofo ni mpo na be ka che be ma no say eh no obi a wo yere ya sorry a unko ho wo yere ato asori si ho asori da na wo yere ato no esei wo watimi akọ rent school ama wo ba ama ne wakọ kosisingiri room ama wo ba sa wo ba nyanya medjuma na obi kunu di wachi so many years na yere ato asori dan si ho na enkura ena edi asori ni mu afuru sane. What wicked man are you? What wicked man are you? What a wicked man are you? What's more than dodo? We are saying fire and some ye no nidi. Yam fire and some ye no nidi. Shall me my bam when nim abe catch now say Jami kuru kwine on koyen yam jumano now the open poa. A solid dina ya tono. Ya the bay branch church. Ya the bay who branch church. Yam fat because me first can ya shay. To the faudi kura to so. Sa sorry ne ya wo dia. Ne jai papa no koyen yam juma. I didn't know to a Drew say that all my papa and quite uncle preaching. I didn't do say that your own papa and Mike no preaching was say that. No, no, so what Jimmy, all man, dream now. I didn't do say that all man and Mike no preaching. A Drew say that they are not done in the boy. Or not done it church connector. Obi o preaching, I would TV so. A man croffonia Jane Satchera, Obi o preaching with TV so. A man crofo penny preaching. Joseph Chere. Ama mi kunu ejai preaching o TV so. And obi a trouble, no support, no money. Hey, na ya me ti we mi ko yi mi sika biem. Sister jai. Anu dia yo na abeka. Share. Me. Dia muadi no mu ni ko, dia ka na ya bon word ban. BJ Bessie was say Sir, preach it TV so come on. Just say, Papa, so destroy me kunu life. Na me can wear my mikuna busu ya phone na omo bate. Na say dachi bi no. Obi a me blame me. So ne oba bi okodi na chi na say obi a me blame me. Obi o preach wo TV so. Preach TV so man crofo the preaching obi oh that is preaching. Oh that thank you for your preaching Joseph Chere. Ama mi kure jai TV so ko because o ko TV so a and crofo be hunu more obenya nimonyam to ama ni nko TV so preaching and woman e jai to me de Ghana for aka to ha ye be so a ke shoma obesu soa ke shoma ti me de me part de me evangelist mama part de maka me to asole no because na me nim say me to asole na me kunu so asole afri Joseph Chere o wudi ni ko shini ko hwiaba obusueni spiritual father me to asole ne ma me kunu no Joseph Chere ama kwan ama mi kuna nkoye ministry ni wo mu da wa ama kwan ama mi kunu ankoye ministry no e wo mu da asori
Mesanso ema akwa baby mu ene otie mama party nchire mu ano ampa na ni abre ya sikisi empia wia we dey we pia wia without makeup dey na hu sensem no ano edempa me wo eye prophet Obed Asante ewo me nchen ewo hanom se ya me ne no eba betwetwe empomo odifo me mu akwa aba ya ena bibia bokode yakopa mo hema empress ena de me no nkomo na de anya be ya atwede ebo enye yije esanse e kamia ya se asofo dodo na pene mama party kan ya se dodo na atete nkrofo ezo nya omo wo sha se a wo de mama party asem be ena me say every ya omo ye famous e ma ho ye fi aha wo sha eye debenti na asofo bebre na watete eye ne omo france asofo nketwa junior pastors obetiti na wie okwa program no di na chi no di na dane body guide obi kra dis obi ensuo so de ma sofo no opepa sofo shu hu onya no se kwa na so kwa start ministry debenti ya Already Yankopon Shao. I am my impress. Amen. And I want you for When that's it. I Shao. Amen. What's someone who say they are not doing? Pa. I know they pa. Tell you what, into the one come on. I say, you know, maybe I sing in Irish. Sir. The Atiana said, I saw funky to one. Okay. A bin when you are one being set on Juma. Wow. Oh, yes. Who be a key? Oh, yes. I saw funky to one. A bin no and your mother said, or more quite sound, quantity to one. And until sometimes and so suffocate one or bar is a say or a brand of wassy. Now over songs of penny. Now at least obey dishes a yes so. Now of penny who say Miss Softly or brand of wassy. Dear what tiano 17 ministry manual. Obey me a share. Obey no cray. Obey be a kama. Obey Namia Samsono. Dear air corners of penny who is are. Okay. Enti attempts yana enka so from penifo ne say onti asori and I say like onti branch man and now man nko other branch because who say there what tie no sabe ofe no say osofo but the ni ye nyina che say onye na dwene like sofo pani na wodi na chi no e sikanti e na wodi na chi say sofo bedi dia ma na bi adie and I say sofo pani ni bonyam beto so no who say so first me see the spiritual father and uncle auntie but say wo kunu ho aye bibi no eni ho so for mami mi say question we yeah say so for bi obi di so for penin bi achi ti say wo yeah obi di wachi yeah na ofan titiem yeah in the ministry or no so person or yes as of die na eno no eya wo asodifo e na obeti branch obeti ministry ama nipa ne say uncle head ana say nipa na nkasa na okasa mawie say dey jame kwan na me nko na me ankasa me nko ti ministry eya wan kasa osofo panini no okay ena wan kasa be hunu sese level a enipa na duru no sa wati ministry manual on say atams no ebi o no ma se wo hunu sane ya obedina property a woye like o just shots otimi kasa otimi like revival eya bibina se bia se wugina nchen a wan hia wadwe ba ye say osofo pani jai ministry man a obetumi aye ana ye kwate branch man a obetumi a handle and so no e bia na sunsun ho wade no ye nuru ho but osofo pani na wo sunsun ani wo sunsun so na wo hu na de wa achi hu ni say onye nu level a wo se be ja so le man ho but obi tinche abaka so osofo pani ni yusu no and at times na ya osofo pani fo no o mo hye nipa so but ebi wo hu ni say so the ministry manual oh to me yes and it be a spiritual it be a spiritual level no in this one it be a doing it to me I was say like a year jumama like otimi ekonka ahonhom like otimi deliver ni pano sa I don't know entimi enyi ohu vision krampo ohu say vision mi hu an e na menka na why na ma menka what you say basa no and you say ojana mane kwa anhwe ni ye kwa sabe na spirit bi kwa life. Okay. It's not just say Agradaa entimi nkwato asole dan enka nche ni kun se be sen kwa ya asole. Dabi. Asamo a mama part e ka no. Me hu no say entiase bi anim. Okay. Entiase bi anim. Na eye niam tu. On sa ye free be say supporting ministers. Yeah. Ya wo osofu bi on ma. Nyankopon like appointed say
unto the ministry. But in Yamia appointing as a supporting ministry. Okay. What I say? I say on support. No fun idea more. I say. Okay. Say can this any nka so for penifo like utim say be like osofo bi to say e bi I can say asam kon like be say reverend obofo and I say be like me bi obi say me odinfo asante oba masori a eni penifo any like asofo penifo na say maso ni na say like omo like nyame you omo as a supporting ministers. Okay. Enti woni wo say as a leader say wo man kasa nko no mkote o ministry enti wo kokko na kote enyina enti ebia na papa na hum say sa dum ni bi ene kuta no enu na wo so ni mu say on fan support but ebia Agradaa no hum say and I say like mama part e hum say ni kunu no e wo say papa no jai no but me no to me no me hum say you can say mama part ni kunu no wadi ni sofu penyin na church. Okay. Ni spiritual father na so na church. And I say no nanka na me ayadom. Na yere at ministry. E dey benti nanka onko support to oba ministry no na engro. Na emo me hu say Agradaa and answer my part. Oya penom ya so on one case meeting so. Wow. Oh yes. Because and some all ketias of penyin no and yes of penyin na sem. Na me hu say on say yebusa say enipa do ni mpanifo do say na asofo mpanifo do say na like mama part what do you matter more say o man ana kroyim I don't so what I say like mama part intimi say na ho so Bible say onipa bia wontimi say na ho so no o say kura bubuo progress o say onipa bia na say onyame nipa bia wontimi say na ho so no o say kura bubuo sabe walls bi ani ho enemies bi atimi enta enu nti on say obi a woye nyame ni papie da me afre no like ofrewa on like I can say a self control and more and I say self discipline spirit like enya asem bia na wasa wosom enya asem bia na wasa ye kan ya na de bufuo na so obekasa but me kam ya ka say mama part oni sa de ni bi enti o say mama part ono no nanka osatsa ye no as I say no wasatsa ni kwa saka say nanka o ye leader and our team ministry and was saka o team nya wotre ewura tete ase e ma ye training no e ma ye church ni bi me che no ade a wasa ye sofo a wo ye asem oso kan e kwan afaso a wasa wo ye wo niema but sanity ni na no wanfam na so ya petre mo etimi no die me hu ni say mama part eno na da bia amafo kan no odi o matem so what I say onye nu sa level no se wase sampa na nka me de ka me hu se ka wonya wotre kakara but on say mama part before say obese sample no ato so that is for yeah it me hu se na ye vision and what I say bia na me kan de obi for kesi superman and you say na nipa wa kom na obi a we ya konfo se me kwata so we dan yesibo se na oni odifo nso na etie sofo no o ware no konfo a o ware sofo o ware konfo se no so etwa yi a na wan so wa kama me anything na me kase mama part onya o konfo like na ayaduma na oye okay what I say onya o konfo onya konfo me ka konfo konfo na nyanka konfo yeah onya fetish please okay what I say yeah what I say onya no emfa dufa emrewra me da say emfa bansen toto na sen me da say na emo mi hu ni say den ya no obi bi en ho but they no like what the wi en ho no eye de what the charming the pa ajibibi feel ajibibi and they what the protecting ho see obi bibi a enya adwuma na emo no maame no o nyansa na dwemu do enya easy and ya deni nyansa nya me de ache no ebi won ma talent me every them say maame say nya na tem di DNA eni me bia wo ya ya me ache na de okay because okasa utimu say nyansa bi ni die bi wom but okuta suban boni bi a fa like amuade ene can say yes eni etranton say omu paniri omu asofo mpanifo omu obia na wetimi di obia tem no eno na ene enti sa de a maame no yakopon ache na de na me hu ne say ba bi ba mi ni free ba no
ne wo hu se wanya komfo enti ne kun wo hu se wanya komfo sa ko wonware no okay na emu wo hu se dia all no na all fa pan bi so a at least odi benya ne ho ana set odi be pagya ne ho na oduru ba bi wo hu se ne nguase no aye too much obi ama enti wo se me dan me ho fast na me yede na yes you say me da say hu say there me ya osofo na say obi aye evangelist and check crowd from evangelist to prophet. What they say like oh yeah minister person was sent come. What I say yes and unti no I say me hu say ma me no ankasa no onya nwie ndetiye na me suo no nya nwie peye adwen satsa nya nwie peye enti ne kunu hu say eniama ma me bet na social media nya ogu na nim ase enti se wo pop be kan ho a enu guase no e be kan enu nti na ne kunu mpeso beba enti me de me hu say ne kunu ankasa enu ho mpeso ba be kan ma no ho ma me na nya ne sofo panyin nya ne sofo panyin no enti won hwe ne ye empo say ye sofo panyin mpo ena say ebia oye saa ebia na wonu say ebrenya nsoen ono a wo ye sofo panyin na wo sunsun ne sunsun aso na ni hu na chiri no ebi onum say akakra anase bi onum say wo supporting minister anase bi onum say bi adwumadie na odi bua no ebrenya no wonya nwie enumre bi ansana wati mi eja no kwan apa ministry ama no so nkwankwan yes ena say no krempo say ebra so say wo seka wo ja no kwan po no wonya no kwan a ena no say wo yeso paniti bibi wo no so okay o bibi onye ordinary person okay and until some more party kasana no tia no onke hu se papa tineda papa na bonasuda wase wo bonasu swimming pool but the thing said you be everything by faith okay so we did e be adwuma because the timina mu na adifo ne I can say like asuafo no enam na omo kan sempa na wo stress no sometimes we omo ko do ba bia na desert no ensuo no omo de empo anwea ele boni pesu eye faith but eye adwuma enu ntinya ensuo mo subondo eye na emom no say bia say ensuo bi ni onom bebo was na say swimming pool a say wo du gidie wura mu a eye adwuma because enekwa yensu ya say no and then sabi ye do wura nsu mu kura say bi ko mu a awi ababa kana do bu be yare ba jo da there yes enti mu say papa no onye mistake okay the oil say ma mi no say no kura osesa ena ko di dia so mu a sunsun ebe ye adwuma okay for them na be ma wa start ministry say we ye ministry and say we ye ministry no o wife say me ma e ma meboa wo e ma ye ministry me so ma come asole into so fa wo de eno no ye esubi okay ona say e bia me ye osofu me ye odifu e bia me wife e bia like the wa like a miss cheating no and I never be a me yet no like me muno me fane nyashi me did not tell me bono like me yet never baby and you all know me na wo hu say me nyɛ odiifo and I me nyɛ sɔfo okay but they make what I say but any pair wa bontin the hu me say we are sɔfo me sɔfo but if fear dia but we are sɔfo but fear wo hu sunni ban bi a me da na dia no sense bo Ohun say enya dia obe also odi machi o follow me and you no respect ni didie bi o mu say ye sofo et mu say sana ma me Agradaa de no like I mama party de na tie ni kunu say on such lie onye sofo ma me ohun say like onye evangelist onye difo but adwini nyansa ni mu de na wo oni mu kasa like bibi wonu mu otimi create bibi na emu no ebi esubi e wonu mo hu say okokana wa eye nguase ma no enu nti na ekoso enu nti na ekoso sa oh yes na say ya wa ba social media isu a otwabo odifo ya wa ma no say wa hira ni kunso e de ama no no wo hwe asa kasa no ebetimi di nsunsanso bi e de aba ebetimi di nsunsanso aba pa okay because asamu a wo kan like what kasama wa no tie say wo se no aga de ama no like papa na was say wetimi decide ena eyan kan say mama part ekunu no onya akula yeah na ni afi me ba jawada say onya akula enu nti no e de be nti na was say wo ba no na wetimi control wetimi like decide man no editati man say chinchin atwan enti ono de sabi nti woni nyansa nim de ani adwere say e was say me be ka ho me ya sorry ana say ni kura ma obetimi ni papa no adi nkoma akasa papa dia dum dia ma me ko boa me yere but wo hu say
Esuni ban bi e koso no. Ano den eye ni mugase ma ahwe kwa na okwa enima bi e be ko no e bi a obenu no ho. Obena bi se bi kra o saba back to the spiritual father but that to me. Sa ade ni ma mentina apre. You might just say, "It won't say and even be a Muguasiamano." But me won't say papa na. And na the wo si kasatia no. On the miti for no the misto fubiano. So finally ko dia o kasatia no o kasati na kopon. Nyame no betwe. Enti no papa o gigi say so yes of ma me dia. Ninsem bi o ha o hwe ne ye. Asofo no omunya na like enipa bi odun pempenso bi a empose nipa na ye mfunso mpo na woni nipa na mre ya yankasa ntia no nyame e na awetawo no nyame na efre no nyame na bebu na ten na emu se wo kasa tie no a na wo ye sofo na wo ye ho aman na wo ya wo ye saa nyame e no bedi na pempenso papa no wadu no anu onten okuta bibi untimi ntia ne ngo yes to me bi kuta no odifo adidi wono so ti wa hweli ya papa obepla ai ya di besi ya bra na ya be but odifo un say asofo bebre na wo ho a wo spiritual fathers asia na nyame ya na dum no hu preaching kakra otimi bo deliverance na nipa mienu miensa bi atetehwe a on hwe kra ma papa na ngote ministry fama no no atene ho no akwa akotene de anu agya okokro mpa a wonkra sa nkrofo no omukwa ya na ewi omusen na ode ofana was atudwa e de amame de tie se osofu bia no osofu panyin na ase ana spiritual father na ase na o feel na ase na wan free no kwampa on ne ntam anya asomdwere anigye na wan mu no se woyene papa ne bibi now like obefa kwambo no so wone ne benya issue asa na wakọ no ya na eno medi na chi enti mpempi no wan hwene ya wo bekọ no ministry enko eno na bebrebe sabi omofa baabi na akọje tumi bi ana akọje bibi na sabi ode ye because of kwan of fast ne papa ne deal ye no enti ma papa no ento ne bo na wo nhira wo ene ye wo ebia asofo bi wo so a ebia ono anim se me bai e wo se wokọ but onya no na wo hye no ye dade eno de ene nkasa asomdwem se won ne kasa asomdwem na se wokọ na papa no kra bo ane so wokọ a ebesi wiye na emom se wo fa kwan bi so ne papa ne issue na wo ye bibi tie papa na wo de yaw bi wan kansan bi entia kwa na wo ye ho a ebe no me de wo enti omo hwe ni odifo fa o spiritual ye fa ni ago we de me ye twa so ntentem sanse se ne wa hiti na no ade spirit no aba amemu ayeden pa odifo ye be na ye be penimfo se agro ye de no na de esa embrasefo enunti fa wa kira kwan efa etu edwama me se obi pese ofro na onem o etwetwe enkoma numbers obefro e wo so media ne odifo Asante Obed baby a me ya sorry eye Kumasi Mountain Kronom Afancho ma sorry a me da no eye Christ Acceptable Ministry enti obi a woti mi bia so sunsun how be problem bi because ade bia ekoso bia e ma wo hunu se wa bra bomu no aya breho aye wosu like all person nyame eji wo free me na me fa na ko bi so ni difo bi so bua wo no obetumi afrem wo frem ya everybody nyankopon na me so bua wo ama bibia aye kudie ni nim de nipa bia wo tie me onam wo frem nko a me fa nyankopon na me so ne edi nkomo nyame na me so bua wo me number no me WhatsApp line no 0246 165684 0246 165684 and me voda line no so 0500234923 0500234923 so wo frame me a odi for Asante mefa na wari na me so ama wo how bia wo nemu no wona me so edi ama na adanse ni kudi aya wo dia na me hye nipa bia amen odi for me da se nyame enhwa wo wo de wo ti wiase wo se woni how krampa e wo se unya eye spiritual father onipa bia e wo se onya obi a oyodi hunini ode mpai bo beta wachi wa brabo me anu ti frɛ no na ne edwetwe enkomo ye wo all the social media platform no so media me so a any empress and nyame adoma ye besan achia ebiemu makra